بسم الله الرحمن الرحيم. او شوان پرور وحش و خوف چما میشه بيشن وحش و خوف جبرگو زمان درجاي و حقارت للدين الاسلامي وللجشنا قربان عيدا اسلامي كربو قلت بو اش عيدا حاجيارا عيدا قرباني را نابيشم جشن نابيشم عيد جبرگو وحشت و خوفيتي تيدا تكرن يعني گو حيوان تينا قراندن جوه قرباني را جو قراندنا وان حيوانا را جبوي الله تعالى قوانا قراندن و انسان و فقير جوشته بي استفاده ببينن جيرو قطبو وحشت و هوفيتي امي هرتم امي شامي با قوتني ويلي فكرنن حتى و توبه نكي كلمه خوا شهادت نويني و جبه قوتنا خوا لبورين و عذر خوا نخواسه امي في قوتني امي جيرا دوباره و تكرار بكن دقو قوش نخون دقو چما ون حيوانات دقرينن ون ازيت و ظلمي وشكنجه الواتكم عقلي بي دقو سيبا بخون برتقانا بخون فيكي بخون لو اي وحش و اي هوف الله تعالى جبو ما انسانه چقا تشتي باك و باقش حلال كنا گوشت جي اي باك و باقش لما مسلمانه حلال كريامه گوشي بخون وطعام وفيكي سيب وبرتقان وجي الله تعالى باك و باقش كريا لما حلال كريامه واجب بخون تيج حمو كسي بهتر تگوشت خوي لولا الله تعالى دبيوان دنگ بيج و ستران بيجا هوزان و هنرمند و شرقي جيا دبي اجري دركتي ني وكا واجري دركتي البيواد چن و تشتيگو ناكن دبيجن يعني دراوادكن و ده هر نوالي ده دقرن ده كاميزين بشبان پرور لسر ماصاوي بقلو سيب و برتقان هنا آن گوشت هيا كاش خوله لي ميزين او شبان پروره قد گو حيوانا نقرينن اب وحشت و هوفيتيا جزنا قرباني رزمان درجاي كربو يا قرباني را و دگو گوشت نخود سيبا برتقانا بخون كاميزين بمصر صفراوي چه هيا همو کسی بهتر تو گوشت خوی لکه دل ویدیو ویا گوشت میزنه گوشت نخون یا گوشت تمار دلی و دکوش دقدینه دختمینه خوینا و تیر دک خرادک مجی و تبله بدک مروفا خوف دک وحش دک he پرتشتنی او سبا بخون پرتقالا بخون هجیرا بخون خوخا بخون یا تری بخون زبشا بخون کالکا بخون دنیا که تشتهی مروف